Turabaramukije tubifurije igitondo cyiza tubaha ikaze muri update n'amakuru akomeye azindutse ni ku mutekano politiki na diplomasi agiye kwibanda mu bikorwa biramutse bihanganisha abasirikare ba Congo FARDC ndetse kugeza ubu n'igisirikare cya MRDP twirwaneho AFC-M23 turababwira ko ibitero bya FARDC bibyutse byibasira ibitaro byo muri teritwari ya Minembwe mu bice bigenzurwa na MRDP twirwano AFC-M23 n'ibitero kugeza ubu ibyongeye kwibasira ibikorwa bitandukanye birimo inzu z'abaturage zituye mu bice bitandukanye hano muri teritwari ya Minembwe n'ibitero biri kwemeza ko byongeye gutera ubwoba abaturage batuye muri teritwari ya Minembwe ndetse kugeza byongera kwibasira n'ibikorwa remezo birimo ibitaro bya teritwari ya Minembwe. Amakuru ari kwemeza ko igisirikare cya MRDP twirwaneho ndetse na AFC-M23 bagerageje gusubiza inyuma ndetse no kwirwanaho batsinda ibitero bikomeye bya FARDC. Amakuru ari kwemeza ko ibirindo bikomeye bya Korisosa FARDC byifashishwa na base militaire baga bitero bikomeye kuri MRDP twirwano AFC-M23 bimaze kuraswa na AFC-M23. Tugiye kwinjira akantu kandi kuri iyi nkuru twifashisha raporo zikomeye zibyutse zisorwa na MRDP ndetse n'igisirikare cya AFC-M23. Ibi byutse kugeza mu nyandiko z'ibitangazamakuru byandikira ku butaka bwa Congo biri kuvuga situation n'ibikorwa bikomeye by'intambara iri kumvikana muri teritwari ya Minembwe. Turinjira kubiri gutangazwa n'u Burundi na FARDC bwongeye gutangaza ipfa ry'abasirikare ndetse kugeza n'amajoro w'umurundi ubyitse wicwa na AFC-M23 n'ingingo zikomeye turagarukaho. Nanone kandi ndakubwira ko imirwano ikomeye yongeye kumvikana mu bice bisha ku butaka bwa Congo. Kugeza biri kwemezwa ko hongeye kuvuka imirwano myinshi ikomeye mu bice bitandukanye bigenzurwa na MRDP twirwano AFC-M23 ndetse kugeza ubu n'ibice bigenzurwa na AFC-M23 cyane cyane byegereye teritwari ya Uvira nabyo cy'ibikorwa bikomeye bibyutse bihanganisha AFC-M23 na FARDC. Amakuru ari kwemeza ko habyutse operasiyo zikomeye na ambushe zatezwe ko ari sosa FARDC bikozwe na AFC-M23. Kugeza n'urugamba bongeye kwita ko kugeza ari urwo gufata ibice by'ingenzi byifashishwa na FARDC mu kuvundereza ibitero bikomeye mu bice bigenzurwa na AFC-M23 ndetse biri kwemezwa ko AFC-M23 ishobora kuba ibyukije ibitero bikomeye byo kongera gufata ibice bikomeye birimo teritwari ya Uvira kwerekeza Karemyi ndetse kugeza na Kisangani biri mu mboni za AFC-M23 nk'uko amakuru y'ingenzi acukumbe turagarukaho abyemeza bikurikije intambara n'ibitero bikomeye bibyutse bigabwa na AFC-M23. Nanone kandi turongera tugaruke mu bikorwa bikomeye bikomeje guteza imvururu Kinshasa bijyanye n'ihindura ry'itegeko nshinga kugeza ubu biri gutegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma y'uko amakuru amaze iminsi yemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze gutegura inyandiko n'ibitabo bikubiyemo ubutumwa butandukanye bwemeza ibikorwa bikomeye byo guhindura itegeko nshinga riho ububasha ndetse kugeza ryongerera igihe kwiyamamaza no gukomeza kuyobora igihugu perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Tshisekedi. Amakuru ari kwemeza ko nyuma ya Kiliziya Gatolika yahagurutse yamagana ibikorwa bikomeye kugeza ubu byo guhindura itegeko nshinga barimo abanyepolitike bakomeye barimo nka Martin Fayulu kugeza ubu barimo Joseph Kabila n'abandi benshi bagiye gutangaza byinshi banatanga gasopi ikomeye ku butegetsi bwa Kinshasa. AFC-M23 yongeye kugira icyo itangaza kugeza niyo yamagana umushinga n'ibikorwa bikomeye byo guhindura itegeko nshinga kugeza uri gutegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi byose ni bikomeye nkuru zikomeye tugiye kwinjiramo gatandatu kandi n'imyigaragambyo yamaze gutegurwa yo kwamagana iki gikorwa kiri gutegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nanone kandi ndakubwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gufatirwa ibihano uruganda rwise Gasabo Golden rutunganya amabuye y'agaciro n'izahabu rubarizwa i Kigali ku butaka bw'u Rwanda. Kugeza ubu ni raporo zikomeye zikubiye mu birego bitandukanye Amerika yashongeho ifatira ibihano uruganda rwa zahabu rwo mu Rwanda kugeza rushinjwa kuba rutunganya amabuye aturuka ku butaka bwa Congo mu bufasha u Rwanda ruhereza AFC-M23 ubundi bagakomeza ibikorwa bikomeye byo gusahura amabuye ku butaka bwa Congo. Turinjirana
neza muri iyi nkuru dukurikije raporo zikomeye zasohowe n'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika ndetse kugeza ubu n'itangazo rikomeye ryasohowe ku wa kane tariki ya 25 Kamena tugiye kwinjira gatanu ku kandi mwabyumvishe ko tugiye kwinjira mu nkuru zikomeye ni ku mutekano politiki na diplomasi twongeye kubaha ikaze nanone tubibutsa kudushigikira mukanda ku ijambo subscribe hasi gato kuri buto y'umutuku mukore no kunzogera ubundi mujye mukomeza kubana 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye tubahaye ikaze byihutirwa cyane mbere ko twinjira mu bitero bikomeye bibyutse bihuza abasirikare ba AFC-M23 MRDP na FARDC ndetse twibanda mu gitero gikomeye benshi bagiye kwita ko giteye isoni cyagabwe na Kwarisosa FARDC tugiye kwibasira ibitaro bya Minembwe bugira kabiri ndetse no kwibasira ibikorwa bitandukanye by'abaturage batuye muri aka gace reka tubanze twitse hamwe kuri ritangazo ryamaze gusorwa na leta zunze ubumwe za Amerika yamaze gufatira ibihano uruganda rwa zahabu rwo mu Rwanda kugeza ubu amakuru ari kwemeza ko leta zunze ubumwe za Amerika biciye ku ishami rya Minisiteri y'Imari rishinzwe gukusanya ndetse kugeza ubu no kugenzura imitungo y'abafatirwa ibihano OAFC kugeza ubu biri kwemezwa ko yafatiye ibihano uruganda rwa Gasabo Gold Refiner Limited rwo mu Rwanda ndetse n'abaruyobora ni nyuma yo kurushinja kugira uruhare mu gucuruza no gutunganya zahabu ikurwa mu buryo buteme mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane tariki ya 25 Kamena yavuze ko Gasabo Gold Limited iri mu muyoboro Amerika ishinja gukorana n'umutwe wa AFC-M23 mu kugenzura amafaranga y'agaciro acuruzwa ku butaka bwa Kongo bishingiwe ku birego u Rwanda rushinjwa birimo gufasha AFC-M23 ibi nibyo ngiye gutangazwa n'umubanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe imari Scott Bessent nyuma y'uko biriya bihano yavuze ko iki gihugu cye cyamaze gufatira u Rwanda bicingiye mu bikorwa bikomeye kugeza ubu birimo gukomeza gufasha AFC-M23 mu itangazo yongeye kwemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazemera imitwe yitwaje intwaro kugira ngo igire ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe ndetse kugeza ubu ikomeze gukwirakwiza ibikorwa bikomeye by'umutekano muke mu karere kugeza ubu yongeye gushinja u Rwanda kugira uruhare mu bikorwa bikomeye by'icukurwa ry'amabuye y'agaciro n'ubutunzi kugeza ubu bwiba ku butaka bwa Kongo bishingiye gukomeza gukorana na AFC-M23 ibi ibyo ngiye kugaragaza nanone kugeza ubu ngo ko u Rwanda rufite ingabo ku butaka bwa Kongo ndetse ruratera inkunga ibikorwa bikomeye bya AFC-M23 amakuru akomeza hamya ko kugeza ubu u Rwanda rugomba guhagarika ibikorwa bikomeye bifasha AFC-M23 nk'uko bigaragara muri ritangazo rigaragaza ibihano byafatiwe uru ruganda rukorerwa ku butaka bw'u Rwanda nanone kandi ni munyeme twinjira neza mu makuru aramutse agaruka ku mirwano iramutse ihuza abasirikare ba MRDP twirwa no M23 na FARDC amakuru arikomeza ko ibitero bikomeye byose bigabwa n'ingabo za FARDC hifashishijwe imbundano n'iziremere ndetse kugeza ibitero bikomeye byabanjije n'ibitero bya drone byongeye kwibasira Minembwe ku bitaro bikuru by'aka gace byongeye kwibasirwa ubugira kabiri n'igisirikare cya Kongo FARDC amakuru arikomeza ko ari ibitero biremereye bibyutse bigabwa mu gitondo cyo kuri tariki byongeye kwibasirwa ibikorwa bitandukanye by'abaturage nyuma yo kwibasira ibitaro bya Minembwe byongeye kwibasira inyubako z'abaturage batuye muri aka gace ndetse bikemezwa ko hari abashobora kuba bakomerekeye mu bitero bikomeye bya drone bibyutse bigabwa na FARDC nyuma y'uko inzu nyinshi zibyutse ziraswa na FARDC amakuru akomeza kwemeza ko MRDP twirwa no AFC-M23 bongeye kwirwanaho mu gusubiza inyuma ibitero bikomeye bya FARDC ndetse kugeza bamaze gucecekesha ibitero bikomeye bya drone za Kinshasa zibyutse zibasira abanyamurenge amakuru ari gukomeza kwemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwibasira abaturage batuye mu bice bigenzurwa na MRDP twirwa no AFC-M23 mu kwihimura bikomeye ku barwanyi ba AFC-M23 na MRDP bakomeje gukubita inshuro igisirikare cya FARDC ni mu gihe
amakuru akomeza kwemeza ko abasirikare ba FARDC no gutsindwa urugamba rwo ku butaka no gukubitwa inshuro bakamburwa ibice na AFC M23 bari kugaba ibitero bikomeye ngo byo kwihora kuri AFC M23 ku baturage kugeza batuye mu bice bigenzurwa na AFC M23. amakuru ari kwemeza ko MRDP twirwa no AFC M23 babyutse barasibira indo bikomeye bikoreshwa n'ingabo za FARDC muri ibi bice biri kwemezwa ko byakoreshwa nka base militaire na defense za FARDC zitutswa mu bitero bikomeye bigenzurwa na MRDP twirwaneho AFC M23. nanone kandi turabasuje kandi tubaha ikaze makuru aramutse yihutirwa ku mutekano politiki na diplomasi agiye kwibanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko imirwano iri guhuza igisirikare cya Kongo FARDC ndetse kugeza ubu na MRDP twirwa no AFC M23. muri amakuru turabwiye ko igisirikare cya FARDC cyagabye ibitero bikomeye ku bitaro bikuru byo muri teritwari ya Minembwe. kugeza ubu n'ibitero biri kwemezwa ko byakomerekeyemo abasivile benshi muri iki gice. ese ibitero bya FARDC biri kwibasira abaturage mu bice kugeza ubigenzurwa na MRDP twirwa no AFC M23 bivuze iki? kugeza ubu ni raporo zikomeye z'amakuru asesenguye ari kugaruka uburyo cy'ubutegetsi bwa Kinshasa muri kugaba ibitero byo kwihorera ku baturage batuye mu bice bigenzurwa na MRDP twirwa no AFC M23 nyuma yo gukubitwa inshuro bakamburwa ibice. turinjira mu bitero bikomeye byongeye kugabwa muri aka gace n'ibindi bitero bya drone biri kwibasira ibice bitandukanye bya teritwari ya Minembwe bigenzurwa na MRDP twirwa no AFC M23. izi ni ingingo zikomeye turagarukaho. nanone kandi turujya tugaruka ku bitero bikomeye biramutse bibyigaba mu bice bitandukanye bya Bidego aho ngiye kugabwa ibitero bikomeye bya FARDC. turagaruka ku mirwano ikomeye izindutse yumvikana mu gace ka Karingi na Ruhinamavi ni muri teritwari ya Fizi hafi ya teritwari ya Minembwe. Situasiyo y'ibikorwa bikomeye bya MRDP na AFC M23 mu Minembwe byo kurinda abasivile no gusubiza ibitero bya FARDC biteye bite? ubu tuvugana turagaruka kugeza ubu aho MRDP AFC M23 bahagaze n'ibitero bikomeye biri kumvikana muri aka gace ndetse kugeza ubu no ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC abarundi abacancuro n'abandi bambari ba Kinshasa bari kugaba ibitero bikomeye kuri AFC M23. sibyo gusa ndakubwira ko ishaka rya Joseph Kabila PPRB ryongeye guhaguruka mu nama zikomeye zakorewe Kinshasa ku biro bikuru by'iri shaka. bongeye kwiga ku kibazo gikomeye cy'uburyo bakomeje kwibasirwa bikomeye n'ishaka rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. ubu tuvugana biri kwemezwa ko Kabila yongeye kuvuga byinshi ndetse no guhaguruka mu kurwanya Kinshasa yamaze kumwibasira. ese nama bikomeye ihuje ishaka rya PPRD n'itangazo rikomeye riri kwemeza ko rishobora gushyira hasi ubutegetsi bwa Kinshasa riteye rite n'ibirego bashinja Kinshasa birimo kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke n'intambara zugarije iki gihugu. ibi byose turabigarukaho. turongera kubabwira ko abanyepolitike bakomeye barimo Joseph Kabila, Moise Katumbi Chapwe, Martin Fayulu n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi ba Kinshasa bongeye guhagurukira hamwe mu gutegura imyigaragambyo rutura n'ibikorwa bikomeye byo kwamagana Kinshasa. ese ibyo bikorwa bikomeye byo gutangiza intambara rutura bivuga ko ishobora gusiga yangirije byinshi igaruka ubutegetsi bwa Kinshasa bivuze iki? guhuza imbaraga kwa Moise Katumbi Chapwe, Martin Fayulu na Perezida kugeza Joseph Kabila bivuze iki ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa no gushakira amahoro uburasirazuba bwose bwa Kongo? n'ingingo zikomeye tugiye kwinjiramo tugaruka ku miteguro ibikorwa bikomeye biri kwemezwa ko ari imyigaragambyo iri gutegurwa n'abategetsi bakomeye ku butegetsi bwa Kinshasa. nanone kandi ndakubwira ko rukomeje kwambikana hagati ya Kiliziya Gatolika ikora ku butaka bwa Kongo n'ubutegetsi bwa Kinshasa. noneho Kiliziya Gatolika yongeye gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa kuba nyirabayazana mu bibazo by'umutekano muke n'intambara bikomeje kugariza uburasirazuba bwose bwa Kongo. yongera kuvuga ko Tshisekedi ari ikibazo gikomeye ndetse kugeza ubu yagiranye amasezerano y'ibanga n'igihugu cy'u Rwanda gishinjwa kugira uruhare mu ifatwa ry'ibice bitandukanye byafashwe n'abarwanyi ba AFC M23. turagaruka
akantu ko kandi ku guhangana gukomeye n'intambara yamaze gutangizwa hagati ya Kiliziya Gatolika iri kwamagana ubutegetsi bwa Kinshasa n'ibikorwa by'ihindurwa ry'itegeko nshinga. Ese Kiliziya Gatolika kwitirira u Rwanda kugirana amasezerano n'ubutegetsi bwa Kinshasa byaba bihuriye he n'ibikorwa byo guhindura itegeko nshinga ndetse n'intambara ya AFC/M23? Ese koko iby'amasezerano n'ibikorwa bikomeye by'ibanga Kinshasa yagiranye n'u Rwanda birahari? Byaba bivuze iki ku mutekano w'akarere n'intambara iri kumvikana ku butaka bwa Kongo? Ibi byose turabigarukaho. Nanone kandi ndakubwira ko ubuyobozi bwa AFC/M23 bice kuri perezida w'uyu mutwe Bertrand Bisimwa yongeye kwamagana ibikorwa bikorwa n'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa zirimo ubugizi bwa nabi. Yongeye guhishura amakuru atangaza ko igisirikare cya FARDC cyafashe ku ngufu abanyeshuri b'abakobwa biga mu bice bikomeye birimo teritwari ya Rucuru igenzurwa na AFC/M23. Ni byinshi bikomeye tugiye kwinjiraho gatanu ku kandi byagiye gutangarizwa Goma na AFC/M23 icyo bivuze kugeza ubu mu ntambara n'ibikorwa bikomeye by'iminduramatwara biri gushakwa na AFC/M23. Ibi byose ni ku mutekano, politiki na diplomasi tugiye kwinjiramo, ndetse n'andi makuru akomeye ku rugamba ruramutse ruza AFC/M23. Ikaze n'inshuti z'akadasohoka turongeye turabatumiye muze. Niba uri mushya turakwibutsa kureba hasi gato iyi video ukore ku ijambo subscribe ukore no kunzogera maze ujye ukomeza kubana 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Tuguhaye ikaze. Byihutirwa cyane, reka duhere ku bitero bikomeye biri kumvikana muri teritwari ya Fizi cyane mu Minembwe. Amakuru ari kwemeza ko ku munsi w'ejo hashize ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 igisirikare cya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo biganjemo abarundi bagabye ibitero bikomeye bifashe indege za drone zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse kugeza ubu n'indege za CH-4 n'izindi mbunda rutura mu kuvundereza ibitero bikomeye mu bice bikomeye bya teritwari ya Minembwe. Amakuru ari kwemeza ko igice gikomeye cya Minembwe kibasiriye bikomeye n'ibitero bya FARDC kugeza ari igice cyegereye ibitaro bikuru bya teritwari ya Minembwe harwariye abarwayi benshi batandukanye b'abanyamurenge. Amakuru ari kwemeza ko ari ibitero kugeza ubu byakomerekeje abasivile benshi binahitana bamwe mu basivile batuye muri aka gace. Bikemeza ko kugeza ubu nubwo imibare ifatika itaratangazwa abagera kuri 24 b'abaturage batuye muri iki gice bishwe n'ibitero bikomeye bya FARDC. Ni mu gihe abakomeretse bagera kuri 62 nk'uko raporo zikomeye zitangazwa n'abaturage batuye muri aka gace bari kubitangaza. Ubu tuvugana biri kwemezwa ko ari ibitero by'ubugome byo kwihura biri kugabwa na FARDC nyuma ko itsinzwe intambara zo ku butaka bahanganyemo na MLDP twirwa na AFC/M23 bakanamburwa ibice bitandukanye muri teritwari ya Minembwe. Ubu tuvugana raporo ziri kugaragaza ko hakiri gukora itohozwa mu kumenya neza abakomerekeye mu bitero bikomeye byagabwe na FARDC ndetse n'abapfiriye muri bitero bikomeye biri kwitwa iby'ubugome biri kwibasira abasivile batuye muri teritwari ya Minembwe. MLDP twirwa no bongeye gusohora itangazo ryamagana ibitero bikomeye bya FARDC by'abasira abaturage batuye mu bice bikomeye bigenzurwa na MLDP twirwa no AFC/M23 ndetse bongera gutangaza ubwirinzi bukomeye bagiye gushira mu bice bikomeye bigenzurwa na MLDP twirwa na AFC/M23 no gukaza ibitero bikomeye kuri FARDC habanza gusenwa defense n'ibikorwa bikomeye birimo intwaro zikomeye zikoreshwa na Kinshasa kuga bitero bikomeye mu bice bituyemo n'abaturage benshi bigenzurwa na MLDP twirwa naho AFC/M23. Ni mu gihe biri kwemezwa ko urugamba rukomeye rwo ku butaka rubyutse ruhanganisha abarwanyi ba MLDP twirwa no M23 na FARDC mu bice bikurikira. Amakuru ari kwemeza ko mu gace ka Bidego habyukiye ibitero bikomeye byabanjijwe n'igisirikare cya Kongo FARDC cyari gishaka gufata AFC/M23 MLDP bakamburwa iki gice. Amakuru ari kwemeza ko ari ibitero bikomeye bibyutse byumvikanamo imbundano n'iziremereye no guhangana gukomeye ku mpande zombi, ndetse bikemezwa ko byagenye n'ibitero bikomeye byagabye Karungi na Ruhinamavi. Amakuru
ari kwemeza ko igisirikare cya Coalition FARDC babyukirije ibitero bikomeye muri ibi bice bya bigamije kwambura ibice AFC M23 ndetse no gushakira icyubahiro n'ikoze igisirikare cya FARDC mu gushimisha Coalition FARDC imaze iminsi itakaza ibice bikomeye bambuwe na M23 MLDP. Amakuru ari kwemeza ko ibitero bikomeye bikomeje gukaza umurego cyane cyane mu gace ka Karingi na Ruhi n'Amavi, kuko butuvugana hogiye kumvikana umusada w'abasirikare bari hagati y'120 b'abarundi baje kunganira abasirikare ba Coalition bagabye ibitero muri aka gace. Amakuru ari kwemeza ko MLDP ku bufatanye na AFC M23 bakomeje kugaragara kinyamwuga mu kugerageza gutsinda no gusubiza imitero bya FARDC, ndetse ubu tuvugana abasirikare ba Kinshasa basa nko bari gucika intege kuko abambere batangiye guhunga urugamba muri aka gace. Ibya raporo yari sase na majeruyi ivuga iby'inkomere, imirambo ndetse kugeza n'uburyo cy'urugamba rwagenze muri ibi bice turabagezaho makuru arazi imbere n'amakuru akomeye tugikurikirana akantu ku kandi mu by'ibitero bikomeye biramutse bihuza abasirikare ba AFC M23 na FARDC. Nanone kandi reka dukomereze ku nkuru ivuga ko ishaka PPRD rya Joseph Kabila Kabange ubu tuvugana biri kwemezwa ko abarizwa Goma mu bice bigenzurwa na AFC M23. Raporo nyinshi zisorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa zikemeza ko uyu mugabo ari gushakira imbaraga AFC M23 ndetse yifasha mu bikorwa bikomeye byo gukomeza kwihagararaho k'uyu mutwe no kugaba ibitero bikomeye ku butegetsi bwa Kinshasa, ndetse nawe kamagana ibirego bikomeye ashinjwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ibihano bikakaye yafatiwe birimo kugezwa n'igihano cy'urupfu ashinjwa kugambanira Kinshasa no gukorana AFC M23. Butuvugana biri kwemezwa ko akanama gakomeye k'ishaka rya Joseph Kabila Kabange PPRD kateranye ndetse kongera kwemeza no gutangiza ibitero bikomeye cyane ku butegetsi bwa Kinshasa mu kwamagana imvugo kugeza zidafite ibimenyetso z'ibirego bishinjwa Kabila ndetse kugeza no gukomeza kwibasirwa kwirishaka. Makuru ari kwemeza ko iri shaka ryatangije gushinja ibirego bikomeye Perezida Félix Antoine Tshisekedi rinamagana igikorwa cyo guhindura itegeko nshinga riri gutegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Biri kwemezwa ko ubu tuvugana ishaka rya Kabila ryongeye kwamagana ibikorwa bikomeye n'imigirire ya Kinshasa, bayashinja gukomeza gushigikira ndetse no kugira uruhare mu bikorwa bikomeye by'umutekano muke ukomeje kugariza uburasirazuba bwose bwa Kongo, ndetse banabashinja gukomeza gusahura ubutunzi bwa Kinshasa babikesha intambara AFC M23 badashaka kirangira mu burasirazuba bwa Kongo. Raporo zivuga ko ubu tuvugana ishaka rya Kabila ryashinjije Kinshasa by'umwihariko Tshisekedi gukomeza gushyigikira ibikorwa bikomeye ndetse no kudashaka kurangiza intambara na AFC M23 bishingiye mu bigano ngo bikurikije inyungu zikomeye ubutegetsi bwa Kinshasa bukura mu ntambara AFC M23 ndetse no kuba badashaka intambara irangira mu burasirazuba bwa Kongo. Nanone kandi bongera gushinja Tshisekedi kuba kugeza ubu ashigikiye ibikorwa bikomeye byiswe sensibilisation ndetse kugeza ubu na federalism byo kuba igihugu cya Kinshasa cyacikamo ibice kugeza ubu igice kimwe kikagenzurwa na AFC M23 ngo kugira Kinshasa ikomeze kwikubira ubutegetsi n'ibindi bikorwa bikomeye birimo ingingo zikomeye zirimo inyungu abanyepolitike bayobowe na Tshisekedi bakura mu ntambara bahanganye na AFC M23. Ibi byongeye kubyara ikibazo gikomeye kuko biri kwemezwa ko Kabila, Moise Katumbi Chapuwe na Martin Fayulu bongeye kwifatanya mu gutangiza intambara n'ibikorwa bikomeye kugeza ubu by'intambara diplomasi ku butegetsi bwa Kinshasa. Bari gushinja Kinshasa kugeza ubu gukomeza kugira ubushake buke no gukorana bikomeye n'abakomeza gushigikira intambara bahanganye na AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko kugeza ubu abanyepolitike bakomeye nyuma guza imbaraga muri gutegura imyigaragambyo yamagana ubutegetsi bwa Kinshasa no gutangiza intambara zikomeye zamagana ibikorwa bikomeye byo guhindura itegeko nshinga riri gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubu tuvugana raporo zikomeye ziri gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa zongeye gutangaza ko bamaze kumenya amakuru y'imyigaragambyo iri gutegurwa na Kabila, Moise Katumbi Chapuwe na Martin Fayulu ndetse kugeza ubu n'abandi bategetsi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nanone kandi
Kinshasa yongeye gutangaza ko kugeza hari gutegurwa ingamba n'ibikorwa byo kuburizamo imyigaragambyo iri gutegurwa yo kwamagana guhindura itegeko nshinga n'ibindi bikorwa bikomeye bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bivuga ko bituma hakomeza kubangamirwa uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Kinshasa yongera guhishura ko aba bagabo bakomeye bateguye imyigaragambyo n'abandi bashigikiye bazicwa bikomeye mu bikorwa by'imyigaragambyo. Ibi byongera kuba urujijo ku buryo bukomeye kuko biri kwemezwa ko abazaba bari mu myigaragambyo ari bazahindukira bakica abayobozi bakomeye bateguye imyigaragambyo. Ese iby'iyi nkuru biteye bite? Ni ingingo zikomeye z'amakuru tugitoza akantu kandi mu by'ibikorwa bikomeye biri gutegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nanone kandi biri kwemezwa ko Kiliziya Gatolika yongeye gusohora raporo zikomeye zishinja ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko Perezida Félix Antoine Tshisekedi ngo kugirana amasezerano yihariye y'ibanga n'u Rwanda akomeje guteza akaga gakomeye ku butegetsi bwa Kinshasa. Nanone kandi ni mu gihe raporo zivuga ko u Rwanda ngo rwagize uruhare mu gukomeza gushyigikira ibikorwa bikomeye by'ifatwa ry'uduce twafashwe na AFC-M23. Kiliziya Gatolika ibi byose yabigaragaje muri raporo zikomeye zamagana ibikorwa byo guhindura itegeko nshinga biri gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi byongera kuba ikibazo gikomeye kuko Kiliziya Gatolika ifite influence ikomeye ndende ngari yagutse mu muryango w'abanyekongo ushobora gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaganwa n'abaturage batuye ku butaka bwa Kongo. Kugeza ubu benshi bongeye kwibaza ku by'amasezerano y'ibanga y'abarasenwa hagati ya Kinshasa na Kigali, ndetse kugeza ubu bongeye gutangazwa n'uburyo u Rwanda rugaruka mu majwi rushinjwa ibirego bitandukanye kandi bikomeye ruvuga ko rubesherwa birimo gukomeza gushyigikira AFC-M23 mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bushinja u Rwanda kuba ari rwo bahanganye ndetse no gufasha AFC-M23 no gufata ibice bikomeye by'iburasirazuba bwa Kongo. Benshi ntibumva uburyo ki abanyepolitike bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse kugeza kuri Kiliziya Gatolika bashinja kuba u Rwanda ari rwo rufasha Kinshasa by'umwihariko Perezida Félix Antoine Tshisekedi ngo mu bikorwa bikomeye byo gushaka guhindura itegeko nshinga n'akaga gakomeye k'intambara yo ku butaka bwa Kongo. Izi ni ingingo zikomeye tugicukumbura gatanu ku kandi. Nanone kandi ubutegetsi bwa AFC-M23 by'umwihariko igice cy'igisirikare cya AFC-M23 biciye kuri perezida w'uyu mutwe wa AFC-M23 Bertrand Bisimwa yongeye kwamagana ibikorwa bikomeye by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'abasirikare ba Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa babo mu bice bitandukanye bigenzurwa na FARDC. Yongera gutangaza raporo zikomeye biri kwemezwa ko zavumbe na AFC-M23 zishura ibikorwa bikomeye byakozwe n'abasirikare ba FARDC muri teritwari ya Rutshuru. Amakuru nk'uko yatangajwe na Bertrand Bisimwa yatangaje ko babajwe cyane bikomeye n'ibikorwa n'imyitwarire y'igisirikare cya Kinshasa ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo byo kwibasira abaturage batuye mu bice bitandukanye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bakora. Yongera kuvuga ko muri teritwari ya Rutshuru abasirikare ba FARDC bafashe ku ngufu abana b'abanyeshuri biga muri iki gice kugeza ubu kigenzurwa na AFC-M23. Yongera kugaragaza ko iba ari ibikorwa bikomeye biteye isoni ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC cyakagombye kurinda abaturage kigakomeza kwijandika mu bikorwa bikomeye by'ubugizi bwa nabi birimo nk'iby'ubusahuzi, gufata ku ngufu n'ibindi bikorwa birimo urugomo rwibasira abaturage batuye mu bice bigenzurwa na MLDP twirwa na AFC-M23.